Isihloko sengoma ke sithi Mpumalanga ibiya ke ku Light idlala ku BCR FM 104.1 The Pumping Beat of Egas ngomunye umsakazo wemango lohamba imbili la sifundeni sethu la Mpumalanga lami libito ke ngi Prince Valley elayinini lami kuna Master Bling naye ngilohamba nje lesifundza sethu Mpumalanga phakamise iculture hip hop nema artist alakha kunemnciniswano lebahambisana nawo ke la we808 Vibes indole kahlale ayenda but bengimtayele uthi akenda ngale ekhaya manje ubonile ukuthi funa Tori province la bahambisana bodwana ke utababala kufaka phakathi ne team yetshele fam nakethu ngomkele la msakatweni kunjani ngibingelele umsakazo ngiphinde ngibingelele wena Prince tamana ngimaster Pink Boys ngoba kakhulu mnakethu wakhona emsakazweni BCR FM The Pumping Beat of Egas. Nakethu ni busy mina ngifuna siyicale wayicala kudzala le 808 Vibe kambe nithi kasi bathi Okay, kukahle kakhulu ukuthi sichaze lokho mnakethu ngoba i-808 Vibes kahle ibe associated i-Kasi to Kasi hip hop kahle so ukuthi Mpumalanga Kasi to Kasi hip hop kahle siyabona. 808 Vibes ayiqala elokishini eMaZulu 2019 whereby siba nema sessions uyabona ukhanza ukuthi mhlawumbe efikini noma enyangeni siba nema hip hop sessions just to make sure ukuthi yabona le iya revive kathi hip hop yabona kungabi into engathi iyalahleka mhlawumbe kuma artists and icishe nje ngizobonile ama artists ayo ngoba ngobona ama artists abakhona even mawanaka ngicasting yawuphe bafana babhizi yawuphe ama artists cishe beka safe because beka nake the space so what is okay yabona kusonda ingoma ngiyathi usekhristi ku-808 Vibes nanto khona ukuyitesta khona ingoma yami ngazokhona kunetwork khona ngihlangene nabantu abaningi so manje sizama kena usibe broader wona my brother ukuthi ningasabi nge-808 Vibes nje yodwana uyabona kufanele siyele ibe Mpumalanga hip hop because siyabona i-hip hop eMpumalanga eyimfuthu ayikuphi manje kumpela kempeso niqale ngalapho akusike ukuthi mhlambe kuba na 1 2 3 bantu lapha kugcine sekune top 10 so ihamba njani alright ngiyabonga ngiboza kakhulu ngale question ukuthi kahle wami njengoba bengisachazile ukuthi siqalele noma elokishini ukuthi sitaba nale event abona abantu ba explore kodwa manje sine abayibhedlela ukuze sikhona ukuthola lento lesinayo la so into lesibuka la sibuka i top 10 yaseMpumalanga kodwa angeke size sikhethe mhlawumbe sithi Babathoni kube sithi Matsulu kube sithi Game or Pinar yabona into lesinakenda sikunakhetha le top 10 kuwo onke lamalokishi so siqala ngema top 10 namancane lapho ke sinakhona ama auditions so each artist uniketwa isikhathi ukuthi angaperforma then after performance soshayela amabhazi una 2 minutes soshayela amabhazi arete yabona ukuthi sizokhona kubonela potential ukuthi ikhona qobo kumbe lo muntu recording so masiqala emalokishini siqala ngema top 10 asemalokishini ngibekise njengamanje siqalile amathulu sa eBabathoni mhla ka4 July saba sise ePinari still coming to eBabathoni hopefully mhla ka18 or 25 we haven't confirmed yet but between the 2 days 18 and 25 saba singa lapho eBabathoni ecishe nje nema update sitawafaka kodwa ke mina ke into sendawo sithatha i-top 10 yasemalokishini bonke lapho labawinile ama-top 10 amalokishini bahamba bawubhekisha eNasport lapho ke sitokhetha i-top 10 yaseMpumalanga uyabona so ngamagama siqala amalokishini so and like the main event yema-final eNasport lapho sithoba sikhetha khona i-top 10 and number 1 winela 5,000 rand in cash then aphinde awine ne-recording deal aphinde futhi labo not only number 1 even nale top 10 itowina i-recording deal kodwa number 1 uyelota wina lo 5,000 phinde futhi simuphe i-branding after the recording deal kutophinde agcoke futhi from Giga Guru lokwele kutophinde kwendeke kutophinde futhi athole ne-free music video shoot from Perfect because angisebenzi ngedwana mina yethu noma nje ngiqhamuka as Master Bling kodwa ngisebenzisa ema-company ngibeke njalo we've got Telefarm Studios and Wana on it and also Giga Guru njengoba ngisambalile lapha so sidecide ukuthi no asizame empower eMpumalanga ngabo konke lebisinako thine kube ama-artist angabi on the same level nalokuthi sikhone ukuthi sibe na something yethu sitokhona kusasa ku-embrace ukuthi no sende something lapha enginamba sithatha akhona. Okay, sende so la because highlightile wena ngilakulekelela ngifuna uvele kahle. Mase ngiwinile ngidothola let's say i-recording deal neJele Farmer ngiyo lebatos recorder then i-fashion designer lebito ngicokisa ngifreedom waku Giga Guru then loto shoota music video kwami ngperfect work perfect motion or work perfect magazine then i-producer leto i-producer lo music ngwana on it wena uyi-MC ne-organizer khona labanye lesibashiyako lapha not only MC no-organizer kuphela yabona cishe ngathi ngenda lokuningi kakhulu uyangiveta qobo nje ushilo ukuthi ngizofuna ngivele yeah
I'm MC kuphela mna kethu. The Shele Farm Studios, yabona. I-Shele Farm Studios not only for recorder kuphela mna kethu, yabona, but they also do EPR, yabona, Okay. relations. Awuve. I also have a studio, La Familia Music, yabona. It's part of it, in fact, yabona. I'm sorry because I'm trying La Familia Music, but one I need La Familia Music is almost one in the same brand. So kubo bonke labantu babalile ngibo lebathoba bela lowo ke mina yebo nge-MC yami kethu kodwa nami like the recording deal yabona ngiyafaka nami isandla ekutheni ukuthi this is how we're going to push yabona ekutheni ukuthi ngiyakhona ukuthi ngifinyelele emsakazweni e-PCRFM ngiyakhona ukuthi sifike kuwe Prince siyakhona ukukulethela lama-artist yabona sikhuphule kahle kahle so it's all about the development yama-artist so nami i-company yami i-specialize kulo development yama-artist and also sisebenzise nje sonke sinakho leto onke lama-services la ngasinawo lama-company nami nawo nedi si-contribute ngaphakathi kwami wethu because yabona angeke sinede konke ngayinye i-company so nalo ukhipha kwakhe nalo ukhipha kwami nami i-production ukhipha kwami isiproduce some of the tracks because we've got 10 artists so keep a mixtape yawo Nice. top 10 yeah so all the artists were chances the only one top 10 they send it from production to visuals radio shows and also splash it for the directing ngoma PR vele yabona Angathi ukuthi sengitokubambeza inkosi ngoba ufake isandla kunemali lekhona la ngifuna kubuto ukuthi ebiyaphi le mali ngoba ngabe ngube befuna usho ukuthi ngifaka le mali ukhona lo sponsor ngale mali ikhampani lekhona ngoba okay la labayizivile ukuthi batange ama service abo ningavaleli ngaphandle le sponsor because ningaluza yonke into la le mali ebiyaphi kumbe nihlanganisele nakhona yeah njengoba ngishilo mina lethu ukuthi yabona ukuthi njengoba isasempumalanga mina lethu ngaso ukuthi less privilege when it comes into my connections nani yabona and also my endorsements so into lesengile sivele sasathatha inhloko not ngoba ukuthi nemali yabona sivele sasathatha inhloko sasinoma doda hayi manje sisiphalile imali yana le yabona siboneni ukuthi vele ngithi lesingekho mhlawumbe zima-artists asempumalanga kumbe akuna platform yabona so manje siyayibona lento iyakhula kakhulu lapha eSheli and lo 5,000 njengoba sangukuthi imali lesithihlanze leyo nathi nemali sisethe i-endorsement sisethe sponsor yabona we decided to do it ourselves before kuze ngena sponsor ngoba uyabona i-sponsor naso i-sponsor semnandi indlela asingaba nemali zasiqala before ufika kuso yabona so imali lesithihlanze leyona ukuthi no assistance labo 1000 pushing this thing even manje nami nakethu ukhuluma nje point ebalekile because I know ukuthi bakhona abantu lobo businessmen abalalele le radio station nje manje njengoba sikhuluma so yabona siyacela nje ukuthi now bafuna ukuposta sand abaposta sand abangasangiposta sand because this thing is not for only thine or ma-artists asePapathon basempumalanga this thing inceda even i-South Africa on its own because itokhula le ma-artists esiwabona la Mpumalanga akekho egenini not because the potential anayo le potential it's only because of ngilibukubuku nakethu nalama-connections and also knowing the business side of this thing. Okay, ulalele la une-potential uvete ukuthi akuna platform and create a platform. This is the platform. Sikhuluma nge-hip hop nyalo. Asikakhulumi nge-age, asikakhulumi ngebulili. Ngifuna ku-attenda, ngibani lovumelekile, ngibani lokuthi ufuna ngenele le competition le neminyaka ukuthi sifuna abantu labangaka. Because into osho ukuthi wena umncane wena ufuna uhloniphe labantu labadala la ungaceleli kasi. Uhle sihlahleni la kunomuntu omzala ngemabhasi. Funa uhloniphe ubonile ma-inyalo bekalwa nalomye. Uyayibona so ne-age leni ibukile nebulili leni ebukile ngibani ufuna ngenele this competition. The competition nakithi ayinama-age limit because music after all yabona uthola umuntu lokane nakini uve ukuthi ama-talent elikhona so asikhona ukulimeasurisha neminyaka kumeshani so wonke lo muntu uvumelekile cishe nje siphusha ngale ndlela leyo for the love of music akuna-status ukuthi ngimzala kumeshani so kwesiyalingana basekushayela lokho kumeke Yeah, sho sengidawuda ngilokutshela ukuthi uyi-trash lapha njengoba bamtshelile uba ukhuluma nami ngimdala kusebenzi lokho la so okay mangifuna ngenela ubekusile ukuthi kuna 2 ma-session la nongivulela khona for 2 minutes ngishaya imampazi yini le ngiyiprepare-ako mangiseta yini le niyithingako kimi right ngayithi good question so lana kuna 2 ma-sessions on one session yabona meaning kunalabo lo muntu wena mnakithi abafuni ibhekisha because asithi sonke ma-artists bomrapha mhlawumbe yibeke njalo lethanga ibhekisha yabona labanye bagude namnakithi ngokuthi baperforme they just want to perform and explore kuphela mara lokho kubalimita ukuthi bangakhoni ukuthola lama-benefits lawo lengabalile uyabona which is the 5,000 rand yabona if umuntu uyafuna ukuperforma right I think kakhulu anganithiza even on social media sende kunalabo ukuthi bafuna ukubhekisha nakethu sende ngababomsenda sathi i-affiliation fee is $50
ukhipha 50 rand kuphela for ukuthi ukhona ngena ku-backlist yabona because asifuni kuthatha abantu kanjesibathatha emgwaqeni yabona so ba-affiliate ngalo 50 rand ngena e-competition bakhona ukudifo lapha sethubeni because masifika ngala eBarberton nakithi sifuna kuthatha labo mrepha lebato-representa iBarberton yabona because kudotonge nalamathulu sithethe sispy sepinari njengoba sisho sithatha le top 10 yakhona khona so nakhona sifuna abantu abato-representa lilokishi khipha 50 rand isifomu uthola kithi nakithi so umuntu uqhamuka na 50 rand wakhe mafuna ukubhekisha abafuna ukubhekisha uqhamuka njengoba njalo aphathe ama-USP akhe lokunye lokubalulekile lokumthoka ebane bakunaki sometimes ma-artist afuna ukuthi anemafoni o-events noma mhlawumbe udobhekile bese iyahlupha leyo lungenani qhamuka ne-USP because emafilishe yenza amayifoni ayisasebenzi nakithi kodwa phinde sisathu-adressa ukuhamba kwesikhathi ukuthi ma-artist lamanye ade khona kuvuka emacanzeni nakithi. Yabona namhla ngabe bekuyi-final day la ngifuna umtshela umlaleli ukuthi ngabe ngiwinile because besivumelene ukuthi sidobheklisha la wena wakhetha kubaleka nyalo sokukhuluma efonini ngeke ngisakunika nethuba ukuthi urephe la fonini because ngisabile face to face uyabona mina nje lo 5000 wami uyadzingeka so lithuba lengingakunika lona ukuthi nje ubatshele ukuthi batokuthola kubati vele ukuthi uluzile bakubone nokuthi uluzile lapho batothola nale information nangalama details lawo. Alright, ngibonga kakhulu mnakithi. Ngingatholakala ku-social media platform, ngi-check lapha ukuthi MASTA Master Bling no Master kodwa ubhala MASTA so the Bling Buvisi in all social media platforms. Ngi-check lapha uyangifollowisha like more especially on Facebook because I think we are pushing this thing kakhulu on Facebook, TikTok. Yebo sadofaka more content on other social medias but le Facebook siyakhona ukuthi sipost even more details so ngiyawa-advise onke ama-artist asempumalanga aseBarberton njengoba bangiva wherever la kufinyela khona umsakazo abangene lapha check Master Bling Buvisi sibiza sinepage futhi impumalanga hip hop kasi two kasi bracelets yabona ikhona lapha unga-check impumalanga hip hop uyabona nje ikhona ipost already la sikhuluma khona eBarberton ngilapha labangithola khona naphinda ngibuye bese ngiyarapha mnakithi ngibe maduze kakhulu nawo kahle studio bangive kahle alo 5000 ukhona bangakwazi bamatawuthola mnakithi. So uluzile musu kuluza amnakethu artist la ngeke ngikuvalele ngaphandle ngishilo ukuthi netshoti wena njengoba uyichaze kahle nyalo ngijabulisile lama 2 ma session uhlulwe ngile 1 leyo kurapper shothi sister ubamba kuleyo cula khona mhlambe lesingakulenzela kuwe beside this competition kumbe sitobona after njengoba ushilo ukuthi uyafaka sandla lapha sithule sithi duthi nesitawubona nje sokuvela khona lokhona vele lesikhiphile naso bona sine-track lesipromotayo kakhulu where I work with DJ Farm Studios and also ngwana on it and namajifa nje la life you thing sponsor and me ingoma ithi popo ingoma lemnazi kakhulu nakethi ingoma lesitayikhipha ngicabanga ukuthi ngoba sengayiqeda le competition sabese siyawakhombisa naso production yethu so nakusasa abantu batokhona understand ukuthi masikhuluma ngale production nale recording team sesibaneta yona ngithi ngakethu uyabona so bakhona understand kangcono why is this thing and le value yale competition. Mnakethu ngibonga ukuthi nje ma-artist alakhaya decide ukuhlangana nibuye la nambe ne-stradini nibukane ne-strike ngendlela le ne-strike ngendlela le right ukuthi nivetale talent la nize nibafuna nangelist yabo ukuthi bavele bangabhaci la so kuhle lokhu siyalibonga leni kwendela impumalanga la sinifisela inhlanhla lamawina kutawufuna abuye la sitawube sibukile sinisupporta nakule kasi thukazi because eBizarre FM phampa ama-beat asekazi so why ukuthi senivalele ngaphandle so siyanijabulela siyabonga mnakethu kuba nawo la. Ngibonga kakhulu mnakethu le pumping beats of ekasi ngibonga kakhulu la ku-Bizarre FM ngiphinde ngibonge la kubalaleli beBarberton community radio station wonke umuntu olalele mhlawumbe namuhla saseningi kakhulu even ama-artist ngehlehla sifuna ukuthi nganginte nengiyawo kodwa ngiyathemba ukuthi from next week we start receiving more artists from ama-top 10 lesiba nawo ngicabanga ukuthi atawuba nale privileges abe khona la ku-Beattown Breakfast so ngifundise ukuthi sibalethe kuwe ube nawo lama-artist so that nawo ukhone kufa ukuthi vele le nto ikhona kumbe siyadlala. Okay sibongile futhi. Ngibonga kakhulu mnakethu. iBeattown Breakfast ku-104.1 the pumping Piro Fekasi Master Bling bashaya ke ikasi to kasi battle rap but ube bakhona ke balenzele na betenza inyanga kini